Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze ni inkuru zigezweho aka kanya ndakubwira inkuru zihutirwa cyane ziri kuvugwa mu mutekano politiki ndetse na diplomasi. Aka kanya ibintu byakomeye bisa naho bibaye bishya cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru zitugeraho zemeza neza ko igisirikare cya M23 Alliance Fleuve Congo cyamaze kwibikaho ibikoresho biremereye cyane by'urugamba, ariko nanone icyo benshi bamaze gutindaho nuko benshi bamaze kwemeza neza ko ibikoresho byanyuze ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse hariya muri Kivu y'Amajyepfo nyine, aho bivugwa neza ko ibikoresho mu kugurwa hatanzwemo akayabo Joseph Kabila kuri ubu wajoyininze icyama cya AFC M23 ndetse bikaba byamaze kuba komprime ko muri izi ntwara afitemo akaboko gakomeye cyane ndetse mu butunzi butabarika bw'uyu mugabo yatangiye gusa naho yinvestinga mu bijyanye no kugarura amahoro ndetse no kuba bahangana n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi kuba igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaramushyiriyeho sanctions, ibihano bisa naho ntacyo byigeze bimubwira. Ibintu birakomeye cyane, ndaje nkubwire intwaro, ibitanka biremereye cyane n'ibindi bikoresho by'intambara M23 imaze gupakurura aka kanya. Benshi baribaza ko bishobora kuza kuba bikora difference ikomeye cyane hafi kwerekeza i Kinshasa nk'uko byamaze kugaragara. Benshi bemeza neza ko Joseph Kabila ngo yabijemo. Ubu tuvugana M23 yongereye intwaro mu zindi bivugwa neza ko gifite mu bubiko ziganjemo izo yambuye ihuriro ry'abasirikare bari mu mujyi wa Goma ubwo M23 yawubamburaga. Habarizwaga ingabo zigera kuri coalition y'ingabo zirimo ibihugu bigera kuri 5 n'indi mitwe itandukanye y'abacancuro. Aba bose ibikoresho byabo uretse bike bahawe bakabicyura, hari ibindi byafatiriwe. Ndabikubwira neza cyane ko M23 yamaze gukora advanced mu buryo bwa stock y'intwaro ku buryo buteye ubwoba. Ndakubwira nanone mu makuru avuga ko ku butaka bw'u Burundi hakomeje kubera ibimeze nk'aho ari ibitendo bikomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze gushyiraho measures zisa naho zigiye kugonga perezida w'igihugu n'ubwo asa naho atabyemeraga. Abasirikare bagiye kujya boherezwa ku butaka bw'u Burundi bisa nkaho bagomba kujya babanza gusobanura ndetse bagasobanurirwa icyo bagiye gukora, ndetse ntibize gushyirwaho umukono ngo byemezwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi gusa, ndetse na bamwe bo mu nzego za gisirikare nk'umugaba mukuru w'ingabo, minisitiri w'ingabo n'abandi bajenerali bakomeye cyane bitewe n'amadepartement n'amayuniti babarizwamo. Bagomba kujya bagira uruhare mu kohereza aba basirikare mu gihe babyanga bikaza kuba bidakunda. Ibi rero byatumye perezida w'iki gihugu asa naho yitwara nkaho bari kumwaka bumwe mu bubasha. Ibi ndabikubwira cyane urasobanukirwa ibijyanye n'umubare w'abasirikare bari kuza ku butaka bwa Kongo uko bigiye kuba bishya ku butaka bw'u Burundi. Nibyo koko ni inkuru zigezweho minembwe ndazikubwira, ariko reka mbanze nkubwire izi nkuru zigezweho nonaha. Ni inkuru zemeza ibijyanye n'uko umutwe wa AFC M23 wamaze gushyiraho ingamba twakita ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ariko kandi inongera ibijyanye n'ibikoresho karahabutaka mu bijyanye n'urugamba, aho benshi bemeza neza ko M23 igomba kwadvansinga katikati Kinshasa nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Sultani Makenga, ndetse akabyemeza inshuro irenze imwe mu ruhame, avuga neza ko gahunda bafite ari ugukuraho leta y'abaginga ndetse bamaze kwidekarara nk'aho ari leta. M23 ikaba yaramaze gushyiriraho n'abasirikare bayo umushahara, ndetse bisa nk'aho ibintu byahinduye isura, igisirikare cyabaye professional, ibintu bidasubirwaho. Ubu tuvugana rero benshi mu basirikare b'igisirikare cya AFC M23 bongeye gushimishwa nuko bongeye kubona andi maboko akomeye cyane mu ntwaro. Bivugwa neza ko zamaze kugurwa ndetse intwaro zamaze kugezwa ku kibuga cy'imirwano, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 cyazanye intwaro ndetse benshi bazibonye ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko ntibaremeza uko zaje ndetse niba ari amakajugujugu angahe yazizanye. Ibi byose nibyo tugitohoza, gusa abenshi bavuga neza ko intwaro bazibonye ziri kwegerezwa ahabitse izindi, ndetse zimwe zisohoka mu kibuga
ziva hajya zijya ahari stoke ububiko bukomeye cyane bw'igisirikare cya M23. Baravuga neza ko ari intwaro ziganjemo ibitanka by'intambara ndetse biremereye cyane, amasasu, amadrones n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye cyane bikoresha abasirikare bakenera, birimo amabote ndetse n'ibindi n'amakote na night vision. Ibi bikoresho bakoresha bagenda nijoro. Ibi byose M23 yaje gupakurura. Benshi bemeza neza ko ari ikikango gikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana bamaze kuvuga neza ko iki gisirikare cya M23 uyu Joseph Kabila ari wamaze kukimeneramo stoke nini cyane, nyuma y'uko uyu mugabo yamaze kujoyininga ndetse akaba yibereye Goma. Benshi bakaba bemeza neza ko uyu mugabo wategetse igihugu cya Kongo igihe kinini cyane ndetse Tshisekedi akaza kumusimbura, asa naho afite gahunda zikomeye cyane atitaye ku bihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Bisa nkaho nta nicyo bimubwiye, akomeje kugenda agaragaza neza ko afite umuhate wo kugaragaza uruhare rwe mu kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana M23 yakomeje kugenda igaragaza urwego rudasanzwe mu bijyanye no kuba iri kwiyubaka. Benshi bemeza neza ko leta y'abaginga nk'uko Generali Sultan Makenga yagiye abivuga ishobora kuba agahuru kayo katangiye gushya neza bitewe n'uko M23 yamaze kwa upgradinga ibikoresho ndetse yazanye ibindi bishya. Ibintu ntago byoroshye ku butaka bw'u Burundi. Ibijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo byo bikomeje guteza intugunda ndetse no kurebana ingwe muri iki gisirikare. Benshi baremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi boherezwaga ku butaka bwa Kongo bisa naho bigizwemo uruhare na perezida, gusa bisa nkaho byasubiyemo aba basirikare barajya baza kuri ubu butaka ariko habanje gusinywa ndetse bikemezwa kugeza kubabarizwa muri unity yabo ndetse n'abapartuni komanda bose. Ni ukuvuga ngo umusirikare wese uzajya yoherezwa ku butaka bwa Kongo abamukuriye nibura bagera ku nzego 3 bazajya babanze kubisinyira. Bitandukanye nuko byari bimeze, perezida w'iki gihugu afata abashaka ndetse agahitamo batayo ihitamo abasirikare umubare bitewe n'ushakwa ku rugamba bakaza kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi rero biraza kugenda byerekana urundi rwego ibintu byamaze kujyaho ku butaka bw'u Burundi. Yes, nibyo ndagusuhuje ariko nguhereje n'ikaze n'amakuru yihutirwa cyane, nta makuru atugera haturuka ku mboni zacu ziherereye ahangaha mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Ubu tuvugana twamaje gushinga mikoro ndetse tugiye kukubwira byinshi cyane mu bigezweho aka kanya. Namarira n'agahinda mu gihe bamwe barimo barira abandi barimo baseka. Ubu tuvugana mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubu tuvugana namarira n'agahinda ariko tugeze ku gisoda cy'u Burundi ho birenze ukwemera. Uribaza ngo ni iki kibaye? Ni drone bivugwa neza ko ariyo mu bwoko bwa kamikazi. Izi ni drone z'ubwiyahuzi zizirikwaho ibisasu maze zagira aho zigomba kubirekurira zikabirekura maze bigasandarana n'izi drone maze dore ko zinakoreshwa rimwe. Ibi nibyo bibaye ku ngabo z'u Burundi. N'umurongo muremure w'ingabo z'u Burundi bivugwa neza ko zari zisoje amasomo ya gisirikare ndetse na training zikakaye cyane zo kwerekeza ku butaka bwa leta ya Kongo mu mirwano, aho bari kujya gufasha igisirikare cya leta ya Kongo guhangana na M23 nk'uko amakuru abigaragaza. Bigenze bite ko babaye nk'abakubiswe n'inkuba bagisohoka mu ishyamba rya Kibira ahaberaga imyitozo ikakaye, by'imwihariko imyitozo yiganjemo iya gikomando. Ubu tuvugana rero ni inkuru nkuzaniye na operasiyo ndayifite hano neza uko byagenze, uko igisirikare cya leta ya Kongo cyatunguwe. Gusa benshi babyitirira M23 bati niyo yari yamenye amakuru ko igisirikare cya leta y'u Burundi kiza kuba gisohora abasirikare bamaze iminsi muri kampu ndetse banakora imyitozo ikomeye yo kwerekeza mbere yo kwerekeza ku rugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo nyine aho bari gufatikanya. Amakuru aravuga neza ko M23 bitazwi neza niba ariyo yakoze ibi, niba ari Red Tabara ifite izi drones cyangwa se niba ari bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda barwanya neva baba babikoze. Nabyo birashoboka nk'uko byatangajwe. Ibi byose ndabikubwira, gusa igihari nuko ingabo z'u Burundi zimaze kurashwaho na drone, ariko kandi drone bihita byitirwa M23 gusa nta na kimwe cyemeza ko ariyo, nayo ntirayemeza ko hari igitero yagabye
gusa igihari nuko ingabo z'u Burundi zapfuye. Ndakubwira uko iyo operasiyo yagenze, wowe uriyumvira uko byagenze maze usobanukirwa waba wakoze iyi operasiyo imaze kuzengereza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi. Ni iki kiri kuba ku ngabo z'u Burundi? Mu by'ukuri amakuru y'izi ngabo kuki ari kujya hanze bigakomeza kugenda bizigiraho ingaruka? Ibi ndabikubwira, ariko ndanakujyana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndakubwira neza ko za Karehe ubu tuvugana na 23 yamaze kugenda igota ibice bimwe by'ingenzi. Imihanda imwe ikoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo yamaze kuba bloke, ubu tuvugana zimwe mu nzira zafunzwe. 23 isa naho yatangiye kongera kubabariza izi ngabo za leta ya Kongo mu ruziga kugira ngo zize gucika intege, itangire kuzisheringaho. Ubu mu mujyi wa Baraka se ibyahabaye waba wamaze kubimenya ko ubu tuvugana nkuzaniye inkuru zigera kuri 2 ziri kuvugwa muri uyu mujyi. Ibintu birakomeye cyane, kirwa Wazalendo kiri kwicuza ibyaha neza. Ni ibintu bikomeye cyane. Reka nkwinjirize kuri iyi nkuru maze nkwibwirire byinshi cyane bigezweho. Reka duhere ahangaha ku butaka bw'u Burundi, ariko ni ibice werekeza ku butaka bwa Kongo. N'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse bamaze igihe kinini mu gisirikare nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zirimo ziratsindirwa ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harabafashe imyanzuro ikomeye ndetse bahita bagirwa inama ko abasirikare b'u Burundi bari koherezwa muri iyi mirwano, ariko hari training zimwe na zimwe batarakora, ndetse bisa naho kuko bamaze igihe kinini cyane batagaragara mu mirwano, igisirikare cyabo gisa naho kinaniwe. Ibi rero byatumye bafata abasirikare benshi cyane babajyana mu myitozo ikakaye yiganjemo iya gikomando niyo kurwanira mu bice bisa naho ari inzitane, amashyamba n'ibibaya, ndetse imyitozo yagombaga kubera mu ishyamba rya Kibira. Iri shyamba rya Kibira ndetse ni ishyamba rinini cyane nk'uko byagaragaye ko ari ishyamba rikorerwamo byinshi cyane, ariko rikanavuga ko ribamo umutware ditabara urwanya leta y'u Burundi. Ubu tuvugana abasirikare nyuma yo gusoza imyitozo, amakuru avuga neza ko bagombaga guhita bambuka berekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha bagenzi babo bamaze iminsi bagorwa n'urugamba bakorewe umutwaro uremereye cyane. Intare za Sarambwe zirabacucuma, zirabasya, zirabasiribanga umunsi ku munsi. Ibi rero nibyo byari bigiye gukosorwa, ariko nabyo ntibikunze. Amakuru agezweho aremeza neza ko bitakundiye izi ngabo za leta y'u Burundi, kuko zahise zigabwaho igitero gikomeye cyane. Bivugwa neza ko cyakozwe na drone yo mu bwoko bwa kamikazi, yabashije kubica ubwo bari barimo basohoka muri iri shyamba rya Kibira, ubwo bari bategereje imodoka ziza kubapakira amakamyo ya gisirikare y'u Burundi FDNB yagombaga kuberekeza ku butaka bwa leta ya Kongo, biganjemo abasirikare bamaze iminsi mu myitozo ikakaye. Ubu ntabwo bigikunze ko twongera kumva inkuru z'abasoda b'u Burundi, kuko benshi bamaze guhita bagwa muri iyi mirwano. Niba twabyita imirwano, niba twabyita mbushi, niba twabyita umutego baguyemo, sinzi, gusa ntabwo habayeho kurasana kundi, kuko ni drone yabashije kurekura ikibombe cyabaturikanye. Agahinda gakomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi FDNB. Ese kuki byabanje kugirwa ibanga amakuru akaza kumenyekana maze bakaza kuvuga ko bishobora kuba byakozwe na 23 kandi nta kimenyetso na kimwe gihari? Ubu tuvugana abakomeretse ni benshi barimo baravurwa, ariko kandi bivugwa neza ko umugambi wo ko abagombaga kwambuka nubwo umubare wagabanutse, abandi basa n'abacitse mw'igikuba, abandi bakomeretse, n'ubundi ngo nta gisibye bagomba kwambuka bakajya gufasha bagenzi babo, kuko bamaze kuba bake hakurya ku butaka bwa Kongo. Bisa naho rero byamaze kugenda bibagora cyane. Ubu tuvugana rero ni inkuru zikomeje kugenda zisa naho ziri guturoringa perezida w'igihugu cy'u Burundi, ati uru rugamba zarusigamo ibintu byinshi cyane by'amateka mabi, ndetse nacunga nabi bizatuma atagirirwa icyizere n'abayobozi ndetse n'abaturage b'u Burundi mu matora ari gutegurwa, dore ko bamaze no kumurakarira kuko igisoda cyabo kimaze kugenda gishirira kuri ubu butaka. Reka nkwijyanire ahitwa za Baraka ndetse na za Karimi. Imirwano ho irakomeje, imiripuko ni myinshi. Ubu tuvugana harumvikana ibiturika biremereye. Abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagerageza kwirwanaho, ariko n'ubundi bikaba iby'ubusa. 23 isa n'iyari y'Amavubi muri ibi bice.
Yes, nibyo byamaze kugaragara, byamaze no kwemezwa kandi umutwe wa M23 nibyo koko poroje yamaze kurangira. Uyu mujyi wa Uvira w'abasore baraza kuwisubiza. N'abayobozi ba M23 biganjemo abakuru ndetse ku ruhembe rw'iburyo bisa naho hari General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'ingabo za M23 uzwi nka General Sultani Makenga. Abandi bayobozi barimo Bertrand Bisimwa, Corneille Nanga n'abandi benshi cyane bo mu nzego za gisirikare, abasirikare bakuru ndetse n'abakomandazi bakuru ba M23. Aba bose bagaragaye mu buryo buvugwa ko bitari byamenyekanye cyane kuko byagizwe ibanga kwirindwa ko hashobora kuza kubaho igitero cyabagabwaho icyo ari cyo cyose, yaba igikoresheje ikirere ndetse no ku butaka. Aba hagaragaye ifoto yagaragaye ko bari mu bice bivugwa neza ko ari ibice byitegeye umujyi wa Uvira, binavugwa neza ko hashobora kuba hakiri bamwe mu bayobozi ba M23. Uribaza ngo ni iki kigwaga, ndetse abayobozi ba M23 bahuye n'izindi ngabo nyinshi cyane zibacungiye umutekano. Nibyo koko umujyi wa Uvira M23 igiye kuwusubiramo. Nibyo koko wabyumvishe neza, umujyi wa Uvira M23 igiye kuwusubiramo. Ngira ngo benshi barabyibuka cyane mu gihe M23 yari irimo ijya muri uyu mujyi wa Uvira, yari yarafashe ikaza kurekura ibijyanye no kubahiriza ibiganiro by'amahoro, nyamara bikaza kurangira Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto, uyu mugabo utegetse igihugu cya leta ya Kongo, afashe umwanzuro wo kwica ibiganiro byose by'amahoro. Bivugwa neza ko yabigiriwemo inama n'inshuti ye magara, uwo yita best friend we, uyu nta wundi ni Son Excellence perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye Elias Neva. Aba bose bivugwa neza ko umugambi wo kwica amasezerano ya Washington, yaba amasezerano y'Doha, yaba amasezerano yose yagiye ahurirwamo M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo babigizemo uruhari. Kuri ubu rero na M23 nakwibutsaga ko mu gihe yajyaga gufata uyu mujyi, nanone aba bayobozi ba M23 n'abakamandazi n'abasirikare bakomeye cyane bageze muri ibice by'imisozi yitegeye umujyi wa Uvira. Ni ibice bisa nkaho iyo ubifite n'ubundi ufite umujyi wa Uvira, kuko umujyi wa Uvira ubusa naho uri mu kibaya. Iyi misozi yose bayikontorora, aho batera imbunda nini cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM24 Combat za 12 ndetse n'ibindi bifaru binini cyane byatangira gusheringa abasore bari hepfo mu kibaya, bagahita batangira kwinjira. Nuko ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bakaza gufata umwanzuro wo kuba bafata utwabo bakirukanka. Ibi rero benshi baremeza neza ko ari byo bishobora kuba bigiye kongera kwisubiramo. Igisoda cy'u Burundi cyongeye kugaragara, nacyo gisa naho gifite ubwoba budasanzwe mu birindiro byacyo, kuko bamaze kumenya inkuru ko M23 abakuru muri yo bamaze kuba bagera hafi na tere, icyerekana neza ko hashobora kuba hagiye kubaho sharing yo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana rero ni iki kiri gutuma abasirikare b'igisirikare cya M23 bari gukorana imbaraga zidasanzwe muri iyi minsi, ku buryo bugezaho batangiye no gupangira umujyi wa Uvira, kuko abayobozi bakuru bamaze kuhagera. Ibice byinshi cyane byari kuzabitambika abarundi bamaze kubyirukanwamo, ibindi bice bitandukanye byari kuzakoreshwa nka transportation, uburyo bwa déplacement, imihanda itandukanye, amabariyeri yari yarashyizweho byose intare za Sarambwe zamaje kubikuraho. Abawazarendo bamaze kumeneshwa, benshi bamaze kujya mu mujyi rwagati, aho bari guteganya ko igihe hagira igikoma baza gufata umwanzuro wo kongera guhungira ku butaka bw'u Burundi nk'uko byagenze. Ubu tuvugana rero ni inkuru zigezweho, ibintu birashyushye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. M23 iri gucana umuriro, iri gusya itanditse. Mu bigaragara rero iki gisirikare cya leta ya Kongo bisa naho kitagifite ubushobozi bwo guhangana. Benshi bari kwibaza bati, mu gihe urugamba rwabaga rugeze hano rukomeye ndetse byagoranye cyane, igisirikare cya leta ya Kongo cyifashishaga indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zikifashisha kandi amadrone yo mu bwoko bwa kamikazi, amadrone yo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'indege zikomeye cyane z'intambara za Apache Rukobutazi. Ubu tuvugana ngo biri hehe? Ibyinshi byamaze guhanurwa, ibindi birangizwa cyane ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo
Tshisekedi yatangiye kwifashisha indege z'u Burundi mu gihe nazo zarashwe, u Burundi bugafata umwanzuro w'uko butakongera gufata indege yabwo iri mu birango byayo kugira ngo yoherezwe hano ku butaka bwa Kongo, kuko bo batanafite nyinshi cyane nk'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko Tshisekedi yamaze gutanga oda y'izindi ndege zigera kuri 3 mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko bamuhaye amezi agera kuri 7. Benshi bakavuga neza ko izi n'ubundi ntacyo zizamumarira kuko zizajya kuhagira ibice byinshi cyane yaramaze kubyurukanwamo. Ibisa nkaho rero ari esheke ikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo mu gihe kidafite ibi bikoresho bikoreshwa mu bijyanye n'ikirere. Ubu rero M23 ku bijyanye no kurwanira ku butaka irisanzurira, iradivansinga, irakubita, itababarira, iratsinsura umuhisi n'umugenzi ugerageje kuyitambika. Twirwaneho ingabo z'abanyamurenge nazo zirakomeza guhagarara mu birindiro neza, zirakomeza gusheringana n'abarundi mu bice bitandukanye, bikaza kurangira maze Twirwaneho nayo yaramaze kugaragaza neza ko ifite ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwo guhangana kuri uru rugamba. Ibintu birakomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. M23 yamaze kugaragaza neza ko uyu mujyi yamaze kuwupangira nta kabuza. Yes, ni inkuru igezweho iri kuvugwa muri politike, umutekano ndetse na diplomasi. Aka kanya rero ni inkuru yihutirwa cyane yemeza neza ko abaturage b'abakongomani babarizwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tshisekedi ashobora kuza kubasemera, akaza gutuma Donald J. Trump utegeka igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kubafatira imyanzuro ikomeye, imyanzuro ishobora no kuza gutuma bamwe muri bo bisanga bamaze kugenda bataha. Ibi bigenze bite? Ndabigusobanurira, turabifite muri izi nkuru, ndetse ndakubwira uko Tshisekedi amagambo yakomeje kuvuga akomeje gutuma bifatwa nkaho abaturage b'abakongomani bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi bahari mu buryo bumeze nkaho ari ukwigaragambya, ndetse abenshi asa naho ari kubashyirishamo cyane. Nyamara uyu mugabo yirengagije ko bamwe muri bo nibura 90% bose baba bashyigikiye icyama cya M23. Nyamara aba basirikare b'igisirikare cya Kongo nabo bamaze kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda arengera. N'amagambo yatangajwe na Tshisekedi bivugwa neza ko yaje gutuma Donald Trump yibaza ku baturage baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani bashobora koherezwa, ndetse bitewe n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano biri kuri ubutaka bwa Kongo. Tshisekedi akomeje gukora amakosa, ibi ndabyinjiramo nkubwire, ariko kandi sinabura kukubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa. Ibice bya Rubaya nabyo bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ibice birimo amabuye y'agaciro menshi cyane yiganjemo ya koruta, akaba hamwe mu hagucukurwa menshi cyane ku isi. Bisa naho Amerika yakomeje kugenda agerageza gusinyana amasezerano na Tshisekedi, ibi byose bikagenda byitambikwa no guhindagurika, ndetse ahindura imyumvire Tshisekedi, ndetse ukumva rimwe ashaka gukorana n'Abashinwa banahari kugeza ubu, ndetse ubundi agashaka kuvuga ko azakorana n'Abafaransa, ariko ibi byose bikaza kwicwa nuko ibi bice byose abavuga birimo amabuye y'agaciro mu by'ukuri bikontororwa na AFC M23 ari iri gukorana n'amakompani akomeye cyane, amakampani akomeye cyane y'igihugu cy'Ubushinwa asanzwe acukura ndetse agatunganya ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana rero Tshisekedi asa naho adafite aho guhagarara, arakira ibyaje byose. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yakomeje kugenda imurerega kugeza ubwo ashatse kwitabaza Abafaransa, ibintu bitanashimishije Donald J. Trump utegetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nabyo biri gukomeza kugenda bikururana, bigasa naho Tshisekedi yamaze kwijundikwa n'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire neza ko agace ka Poezero kamaze kwigarurwa na M23 kongeye kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'ingabo z'Abarundi na Wazalendo bagerageza kuhamburiza ingabo, nyamara ziza kubibamba zifatikanyije na Twirwaneho amadubi z'ingabo z'abanyamurenge. Reka twinjire kuri iyi nkuru, duhere ku makuru akomeye cyane ari kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza kuba yafatira abaturage b'abakongomani bari kuri ubutaka ibihano, mu gihe Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kubashyira muri politiki. Nyamara abaturage baramweretse ko batumva na politiki, nyamara benshi bashyigikiyemo M23.
Nibyo koko ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya M23 cyakomeje kugenda gikora ibishoboka byose kugira ngo gikomeze kugenda gishyiraho uburyo abaturage bo muri ibi bice baba barinzwe ndetse mu bice bikontororwa nabo, ariko bikaza kugenda bikomeza kwitambikwa na Tshisekedi kamaze gushyira izi diru mu banyamahanga nk'uko bigenda bitangazwa. Nivuga abanyamahanga uze kumva ko abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani abangaba Tshisekedi akomeje kugenda agerageza kubasemera cyane ndetse akomeje kugenda akora ibisa naho ari amakosa karabutaka. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gisa naho kirwana no kumvisha Tshisekedi ko atarakwiye gushyiramo abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwandiko ndetse no mu magambo avuga, kuko asa n'uri kugaragaza neza ko nabo bari included muri iyi ntambara, ibishobora gutuma bamwe baza kwirukanwa kuri ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi mu magambo ye akomeje kugenda akoresha yakomeje kugenda agaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumbikiye bamwe mu baturage, bivugwa neza ko ngo bashobora kuba bakorana na M23. Ibi Tshisekedi arabiterwa n'uko yabonye imyigaragambyo myinshi cyane y'abaturage baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi nk'Ububiligi n'ahandi bagiye bagaragaza neza ko badashyigikiye ku buryo na butoya iyi myumvire ya Tshisekedi ndetse n'ibyo ari gukora ku butegetsi bwe, maze biza kurangira aba bose Tshisekedi abise abambari ba M23 mu rwego rwo kuza kubateranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibisa nkaho Donald J. Trump yarakaye cyane ashobora kuza kubikora nko kwihimura. Bisa naho Tshisekedi n'ubundi we yamaze gushwana na Amerika, kuko benshi barimo baravuga ko uyu mugabo yakomeje kugenda ahindura imvugo, ibyo yerekana ejo akabihindura, agakomeza kugenda agerageza gukorana n'abatavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byose bakemeza neza ko bikomeje kugenda bimugiraho zimwe mu ngaruka bavuga ko ari ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kwiyamwa n'aba baturage bakomeze kuvuga neza ko we batamuzi nka na perezida w'igihugu cya Kongo, kuko nta na kimwe yigeze akorera abakongomani uretse kuza akaza kubamunga ndetse abarya imitsi. Ibije gutuma abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora no kuza kongera gukora imyigaragambyo ikomeye cyane, noneho yamagana Tshisekedi ku buryo bweruye nk'uko bongera kugenda babigaragaza. Nta gihe kinini gishize aba baturage bakomeza kugenda bakora imyigaragambyo bagaragaza neza ko batishimiye ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse ko bakomeje kugenda bakira inkuru mbi zaba ari kwica ndetse n'ibikorwa bibi cyane ari gukorera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abaturuka za Masisi na za hariya ibice bitandukanye nyine bya Kivu zombi. Abantu bakemeza neza ko ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba ihutiye ishobora kuza kuba yagira ikibazo ikakigirana n'abo baturage Tshisekedi yakomeje gushinja abambari ba M23 ngo nuko bagiye bajya mu myigaragambyo igiye itandukanye. Ibi benshi bavuga neza ko ariko bitaza kugira icyo bihungabanya ku baturage bibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bamwe bahari nk'impunzi kandi icyo bahunze ntikirarangira. Ni Tshisekedi washakaga kubica ndetse ubateza intambara za hato na hato, ndetse n'abahagiye mu bundi buryo bose babonye ibisa naho ari impapuro zibemerera kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Tshisekedi akaba akomeje kugenda agerageza kuba yafata isosi yabo nk'uko twabivuga akayimena mw'incici. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kwitambika inyungu z'umukongomani aho ari hose. Nibyo ni inkuru igezweho nonaha, inkuru ikomeye cyane ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho byamaze kuba akamaramasa. Ubu tuvugana igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, ubwo ni M23 yaje gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gukora operasiyo ku bacancuro babiri b'abazungu. Bivugwa neza ko ari barurangiranwa bari baje gukora amavugurura mu bijyanye n'imikorere y'abacancuro kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkwibutsa ko nimvuga abacancuruza kumviza ingabo zishyurwa ndetse zikishyurwa na Tshisekedi, aba bacancuro baturuka mu bihugu bitandukanye by'abazungu bakaza gutanga umusada umutahe wabo muri iyi ntambara igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirwanamo n'umutwe wa M23. Aba baraje, abandi baragenda, abandi barahagwa, abandi bahafatirwa mpiri,
ariko kuri ubu noneho igisirikare cya leta ya Kongo cyari kikokoye bitewe n'uko bivugwa neza ko bari bahamaze iminsi hari ibikoresho bari bakeneye ndetse abandi bari baragize ubwoba nyuma y'uko hamaze iminsi havugwa ifatwa rya bamwe muri bo ndetse n'abandi bakicwa. Muri iyi tsinda rikomeye cyane noneho ryazanywe bivugwa neza ko abari bahedinze ibi bikorwa byari bigiye gutangizwa n'abacancuro byiganjemo ibyo kohereza abasirikare ndetse n'amadrone akomeye cyane mu bice bya Minembwe ndetse bakohereza ibibombe biremereye cyane ndetse n'indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 n'iza kamikazi byose bikirunda ku birindiro by'ingabo za M23 maze ngo iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bakabona aho baca berekeza za Bukavu za Kavimvira za Gatogota. Birangiye bitagenze neza kuko bamwe mu bari bahedinze ibi bikorwa by'abacancuro bamaze gucakirwa. Igitangaje amakuru avuga neza ko bacakiwe ari bazima, kemezwa neza ko ari operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'itsinda ry'abasirikare ba M23 bari biyemeje kuza gukubura neza nta mbabazi. Ubu tuvugana igisa n'umwijima n'ubwira kabiri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakemeza neza ko ubu ngubu iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuba nkaho kiboshye mu mugozi neza bitewe n'uko aba bacancuro bahise bafatwa bose bazi strategie zari zigiye gukoreshwa. Aba bari bashya ni bamwe mu itsinda ryinjiriye ku butaka bw'u Burundi kuko bavuga neza ko ariho horoshya inzira yo kugera mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bikontororwa n'izi ngabo. Ubu tuvugana bari bamaze kugezwa hafi neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu bice bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ariko bihana imbibi n'ibice byamaze gukabwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ubu ufatikanya na Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge. Ubu amakuru aturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza neza ko ubwo iyi operasiyo yakorwaga abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'abarundi bari muri bamwe mu bagerageje kuzibira icyuho cy'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zari zimaze gutakaza agace gatoya. Bivugwa neza ko ariko koroherejemo M23 kwinjirira aba bacancuro ndetse bagahita bacakirwa banamererwa nabi ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero abasirikare b'igisirikare cya M23 bo basa naho barimo barabyinira ku rukoma nyuma y'uko bamaze kugera ku cyo twakita tageti kongera guhashya no gukakabiza ku buryo bukomeye cyane iri tsinda ry'abacancuro ryari ryarinjiye ku munsi w'ejo mu gitondo. Bakaba bari bamaze amasaha hafi 28 barimo berekwa mapu, berekwa ibice bikontororwa n'igisirikare, baje gufasha berekwa igice gikontororwa na Haduyi, ubwo no kuvuga ko arimo 23, berekwa bimwe mu bikoresho bagomba kwifashisha. Ubwo rero bisa nkaho n'abasigaye bagiye kujya bakorana igihunga ndetse n'urwikekwe rukomeye cyane. Benshi mu barwanyi bo mu twama 23 kuri ngubu inkuru zivuga neza ko ibyishimo bisa naho ari byinshi cyane, ariko kandi benshi bakemeza neza ko mu gisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugira ubwoba budasanzwe. Baravuga bati noneho se turaza kubigenza gute ko imipangu yacu yose iri kugenda iba nkaho iburijwemo? Ese ninde uri gutanga amakuru y'ibijyanye n'ibyo turi gupanga? Benshi bemeza neza ko abasirikare b'abarundi bamaze iminsi bafatirwa muri ibi bice ari bamwe mu bari kugenda babazwa na M23 byinshi cyane bijyanye n'amabanga y'imikorere yabo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibyo bapanga n'ibyo bateganya byakubitiraho n'ubutasi bwa M23 butoroshye, bakaza guhuza aya makuru ndetse akaza kubaha ikintu gikomeye cyane cyerekana neza ikingabo za leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi bari gupanga. Ubu tuvugana amakuru aturuka hakurya i Bujumbura na Kinshasa aravuga neza ko ubu ngubu aba bakuru b'ibihugu bombi ari kugerageza gushaka igisubizo cyihuse, ndetse aho biteganywa ko hashobora kuzanwa bamwe mu basirikare badasanzwe bo mu itsinda ry'ingabo z'u Burundi FDNB bashobora kuza kugerageza gukoresha ibi bikoresho by'ikoranabuhanga. Nubwo ubwo aba barundi baheruka kugurutsa zimwe muri drone byarangiye zirashe muri bagenzi babo bitewe no kwibeshya amakorodone ndetse n'uburyo bwo kuza kuzikoresha. Ubu rero nibo bagiye kongera kuzanwa kugira ngo babe bifashishwa mu gihe hataraboneka igisubizo kirambye
ko aba bacancuro bo bakimara kugera kuri ubutaka bamaze gucibwa intege ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya M23. Benshi baremeza neza ko ubu tuvugana iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda kigerageza kuba cyakongera gukora izindi operasiyo zirimo guca intege igisirikare cya leta ya Kongo. Imihanda itandukanye yinjira mu mujyi wa Uvira yari imaze igihe kinini cyane yarashyizwemo amabariyeri, bisa nkaho batifuza baturuka mu bice birimo abanyamurenge ndetse n'abandi kugira ngo babe bakora ubuhahirane n'abandi baturage. Ibi byose byamaze kugenda bikurwaho, bisa naho M23 iri gukora ikimeze nko kubohora umunyamurenge ifatikanyije n'izi ngabo z'abanyamurenge za Twirwaneho, maze benshi bagakomeza kugenda bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisa naho kizengurukwa, imigambi yacyo yose ikagenda iburizwamo. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibiturika biremereye cyane mu gace kerekeza Poezero, ariko benshi bakemeza neza ko ari ibitero shuma by'abawazarendo bitagamije kwigarurira aka gace kuko bisa naho bigoye kugira ngo bagakuremo M23, ahubwo ari ibitero bigamije gushotora ndetse no gutesha ekilibre M23. Iyi nayo isa naho yamaze kurakara cyane, yakurikije aba bawazarendo amasasu menshi cyane biza kurangira bavuye muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu ibice bitandukanye by'ingenzi birimo Poezero, Mikenke birakontororwa ku buryo bukomeye cyane na Twirwaneho ndetse n'izi ngabo za M23. N'amakuru agezweho asobanura byinshi cyane, twakomeje kwibanda muri operasiyo zitandukanye igisirikare cya FCM M23 gikomeje gukorera Masisi mu bice nka Ruke ndetse na Gatobotobo ndetse no mu bice bitandukanye nka Gasenyi, aho igisirikare cya FCM M23 cyamaze gukora tombe zigera kuri enye n'imvuga tombe zamaze kwigarurira uduce dushya tugera kuri 4, ndetse hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya M23 kiri guhangana na drone zigera kuri 3 z'igisirikare cya Kongo zari zimaze kubazengereza. Kuri ubu ebyiri muri zo zamaze guhanurwa, ni drone zo mu bwoko bwa long wing zikomeye cyane z'igisirikare cya Kongo zaturutse mu Bushinwa zongererwamo na tekinoloji karabutaka n'igihugu cya Israel. Twibanze Masisi bitewe n'imirwano iri kuhaba ikomeye cyane na za Rubaya no mu bice bitandukanye itari isanzwe muri iyi minsi. Twirengagiza amabara akomeye cyane ingabo z'abarundi zagerageje gukora, byaje gutuma M23 itanga isomo rikomeye cyane. 16 bishwe bamanitswe, amakuru agaragaza neza ko M23 yongeye gutangira gutanga ibihano karabutaka, ibihano biteye ubwoba, ibihano bikakaye nyuma y'urupfu rwa Wiringoma. AFC M23 isa n'iri kwihorera ku bintu bigaragarira buri wese. Ubundi ibi bihano byatangiye gutangwa mbere AFC M23 ikiri mu nzira yerekeza mu mujyi wa Goma, aho yarwanaga mu bice bitandukanye nka za Nturo n'ibindi bice byerekeza za Sake ndetse n'ibindi bice byerekeza aha za Masisi. Hose ifite habaga ibihano bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Kongo zabaga zafatiwe ku rugamba. Hari abo bafataga bakababaza cyane kugira ngo batange isomo rikomeye cyane, ariko kandi abenshi bagiye bafatwa bagakurwamo amakuru mu buryo bugaragara, ndetse hari n'abemeraga kujeninga uyu mutwe wa FCM M23 icyama kugira ngo bafatikanye. Ibi rero bisa naho AFCM M23 yatangiye kongera gutanga isomo rikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi kandi byahahamuraga uwo bahanganye agatangira kwirukanka amasigamana, by'umwihariko abawazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Byagiye bigaragara ko igihe AFCM M23 yatangiraga kurasa mu bice bitandukanye bakabona yabacanyeho umuriro, bahitaga bakuramo akabo karenge bakirukanka. Ngira ngo twarabibonye mu bice bitandukanye iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagiye gihanganamo n'iyo mutwe wa FCM M23 mu bihe bitandukanye. Izi ngabo za leta ya Kongo zahitaga zirukanka amasigamana bitewe nuko bari bazi neza ko AFCM M23 ari umuharnyi ukomeye cyane, ndetse ikomeza kugenda ibaha ibihano bitangaje abafatiwe ku rugamba. AFCM M23 yongeye gusubira muri ibi bihano bikomeye cyane, iri guhana yihanukiriye ndetse iri guhana itabariye. Nagira ngo nkwibutse ibihano bikomeye cyane byagiye bihabwa ingabo z'abarundi ndetse bigahabwa n'ingabo za leta ya Kongo mu gihe bari bahangane mu bice bitandukanye. Ibi nibyo byagiye bituma FCM M23 yigarurira ibice bitandukanye hatabayeho no kurasana gukomeye cyane. Nagira ngo nkwibutse ko ahitwa ku Mushaki, aha ni hamwe hari umujyi ukomeye cyane wari warazengerejwe na za FDLR. Ikimara kuhagera abo yahafatiye yarababaje cyane. Ni mu bihe bitandukanye mu gihe FCM M23 yari itarakora ibyo gufata umujyi wa Goma, ariko
ikiri mu nzira zerekeza ku Mushaki. Ahangaha hari n'umuhanda werekeza za Petit Masisi hari harigaruriwe ku buryo bukomeye cyane n'abagizi nabi biganjemo FDLR. Aha yatanze isomo rikomeye cyane, ikiva ku Mushaki yaramanutse igira hitwa Ngungu. Ibyahabereye n'amarorerwa ngira ngo ni ukubibutsa amateka, ariko kandi Minova ho ntabwo nabisubiramo. Umujyi wa Minova cyangwa se centre ya Minova ni hamwe mu hari defense zikomeye cyane z'igisirikare cya Kongo, amabariyeri akomeye cyane, nta muturage wahacaga, ndetse imodoka zose zagombaga kuhaca zagombaga gutanga umusoro w'ibicuruzwa. Kandi aha ni hamwe mu hatumye umujyi wa Goma wicwa n'inzara, kuko FDLR n'ingabo za leta ya Kongo zahashyize bariyeri. Kandi uyu mujyi wa Minova ni hamwe haturukaga imodoka zifite ibicuruzwa biturutse za Masisi ndetse na za Nturo, ndetse no mu bice nka bya Ngungu byajyanaga ibirirwa mu mujyi wa Goma. Ibi rero byagiye bigaragaza neza ko ahangaha guturuka mu bice nka bya Mushaki, Ngungu ndetse na Minova, AFC 23 yagiye hakora ibikorwa birimo guhana ikababaza nk'ibi yongeye gukora. za Poezero ngiye kukubwira yakoreye ingabo z'abarundi, byaje gutuma zimwe muri bo zisubira inyuma ndetse zikongera kugira ubwoba bukomeye cyane. Ikigera mu bice bitandukanye nka Sake yahageze ingabo za leta ya Kongo zirukanka zisubira inyuma cyane, nk'uko bigaragara habereye imirwano isa naho idakomeye cyane, kuko ingabo zitandukanye coalition yari irimo abacancuro, FDLR, ingabo z'abarundi ndetse iza Tanzania, itsinda rya Black Water, abaturutse muri Colombia, bose bari bararunzwe ahangaha mu bice bya Sake kugira ngo barinde uyu mujyi wa Goma. Ariko AFC 23 bitewe n'amasomo yari yaratanze muri ibyo bice maze kukubwira, bice nko ku Mushaki, Ngungu ndetse na Minova, ari nabyo yatangiye gusubiramo kubabaza, ikaza kubaga ku buryo bukomeye cyane izi ngabo kugira ngo izibikemo ubwoba. Nibyo byatumye izi ngabo akagozi gacika zigahungira mu mujyi wa Goma, naho yazisanze ikazirukana. Nagira ngo nkubwire bimwe mu bihano bikomeye cyane twibuka AFC 23 yagiye itanga, bituma izi ngabo umutima uzivamo, dore ko itabaga inazoroheye. Kuri ubu ngubu amateka yisubiye mu bwa buryo bw'imirwanire bwo kubabaza uwo bahanganye, nibyo yongeye gukora. Bisa naho yatangiye kugira umujinya ndetse n'umuvuduko udasanzwe no kongera kwerekana neza ko bakiri babandi. AFC 23 yafashe ingabo z'abarundi irabaga neza ibarasa bamanitse. Ibintu byabaye nubwo bitabereye mu ruhame, kuko AFC 23 ntigikora ibihahamura abaturage, ariko ingabo z'abarundi zabiboneye ndetse bamwe bagiye kubara iyi nkuru. Ni ibintu byababaje cyane. Igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu cyamaze kugira ubwoba bukomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubanza kongera gutera iki gice cya Poezero bitari bwongere kuba biba igihe icyo ari cyo cyose. Ingabo z'abarundi zishwe, abawazarendo bo bari birutse kare, abenshi baharasiwe amasasu ndetse bo dore ko barashwe n'imbunda ntiyabo, ntibisaba operasiyo zikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Kongo muri ibi bice nabo amakuru avugwa neza ko bahahuriye n'uruva gusenya, mu gihe indege yari yo yose y'igisirikare cya Kongo, yaba Sukhoi 25 cyangwa se drone z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikaze cyangwa iz'Inshinwa zo mu bwoko bwa CH4 zitigeze ziza gutanga umusada. Ingabo za leta ya Kongo zikomeje guhura n'uruva gusenya kurwanira ku butaka. Amakuru avuga neza ko AFC 23 mu gufata abasirikare b'abarundi yababoshye, bamwe irabamanika, abandi ibafata miri kugira ngo baze gutanga amakuru ndetse basobanurire byinshi cyane ku bijyanye n'imikorere yabo ndetse na hari defense zabo n'ibikoresho bakoresha kugira ngo bije gukoreshwa mu buryo bw'ubutasi. Ubu tuvugana abo basirikare babishwe baboroga b'ingabo z'u Burundi, amakuru akimara kugera i Burundi hakurya byateje intugunda zikomeye cyane muri iki gisirikare. Bamwe mu bafite imiryango iri mu gisirikare bagiye babura ababo ndetse bikagirwa ibanga rikomeye cyane, bongeye kuzura umutwe bavuga neza ko imyigaragambyo ishobora kuba, mu gihe General Neva akomeje kutumvikana n'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo, wakomeje kumubwira neza ko bagabanya ingabo bafite kuri ubu butaka, maze igisirikare cya Kongo kikaba icya mbere mu kigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko bitewe n'amasezerano ajyanye n'agafaranga ndetse n'amabuye y'agaciro iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko abakuru b'ibihugu bafitanye mu ibanga rikomeye cyane, uyu mugabo utetse Burundi ntabyumva. Ibintu byateje uruntu ndetse n'intugunda zikomeye cyane.
Ibi byatumye hongera kuba inama yamaze iminota 30 yahuje etamajoro y'igisirikare cy'u Burundi, ndetse iba umukuru w'igihugu nawe General Neva atabizi ukomeje gushinja Prime Niyongabo kuyobora inama igitaraganya inama ziba mu ibanga ngo zigamije kumutembagaza ku butegetsi nk'uko abyivugira. Amakuru agaragaza neza ko ibi FCM 23 yakoze byo gutangira isomo rikomeye cyane ku rugamba ari ibintu byahahamuye, ndetse byongera gukuramwe imitima ingabo z'abarundi ku buryo ubu gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba ari ukwikandagira, ndetse babona bikomeye bagakizwa n'amaguru. FCM 23 yasubiye mu tuntu twayo, yasubiye mu bihano bikomeye cyane, yasubiye mu bihe bitoroshye byo kuba itangiye gutanga isomo. Benshi cyane bakavuga neza ko uyu mujyi wa Uvira uhita wisanga mu kaga ndetse wigaruriwe n'izi ngabo, mu gihe izi ngabo zahuriyemo zishobora guhita zikurwamo maze FCM 23 ikigarurira uyu mujyi mu buryo butayigoye. Amakuru aragaragaza neza ko abarundi ari bamwe mu bapfuye ari benshi cyane, ndetse n'ingabo za Kongo, ariko ngo abacancuro bagize ubwoba bari kuvuga ati abasabantu barabaga cyane nibabi ku mirongo y'imbere ku rugamba, uwo bafashe bamugirira nabi cyane. Abacancuro basubiye inyuma, aba ni na mpamvu drone yari yose ndetse n'indege y'igisirikare cya Kongo itigeze igaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko bitangazwa, ndetse aba bashobora kuba bagize ubwoba nyuma yo kubona abari bagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba uko bagizwe. Barashwe amasasu menshi cyane, ndetse baraswa abataraswa mu cyico kugira ngo bababazwe. FCM 23 yatanze isomo ku ngabo z'u Burundi, ariko kandi benshi bibaza uko FCM 23 irwana, kuko nta na rimwe izi ngabo zirerekana uwo zafashe mpiri muri uyu mutwe wa FCM 23, kuko babifuza kubikora ariko bikarangira bitabakundiye ngo bereke amahanga ko nabo bari gutsinda. Ariko FCM 23 ikomeje kubatega imitego zambushi zitandukanye, aho iri kubagotera bikarangira ibahaye isomo rikomeye cyane, dore ko yazanye uburyo bwo kubarika akaba ari bo bayigabaho ibitero maze ikabatega imitego ikomeye cyane, bakaza kwisanga mu ntambwe 18. Ibi byabaye rero ni bimwe mu byari byarigeze kuranga FCM 23 mu buryo bw'imirwanire kugira ngo itange isomo rikomeye cyane. Ibintu byongeye kuba bibi cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragaza. Rwindi muri teritwari ya Mwengo abapfuye bo ntabwo twaza kumenya umubare, ni benshi cyane. Kafunda mu 23 isubiye inyuma gatoya, itega mbushi karahabutaka itanya abasirikare b'abarundi bagera kuri 16. Imiborogo yongeye kumvikana mu Wazarendo bafashwe babohewe amaboko inyuma, bagaragaye bashorewe nk'impene nk'uko abarundi babivuga. Ibintu bibaye bibi cyane. Minembwe mu 23 n'ukuri yongeye gutabara abanyamurenge benshi cyane bari batangiye kugabwaho ibitero na drone za kamikazi z'ubyahuzi zikomeye cyane zasandazaga ibisasu hejuru yabo. Abaturage bari bongeye kurira, kubabona barira batakamba ababyeyi b'imurenge byongeye gutera benshi cyane abarangamutima. Ariko kandi igihe 23 yazaga gutabara benshi bongeye kuyiha icyubahiro, bavuga neza ko izi ari intwari. Ibi nibyo tugiye kuganiraho, ariko kandi turajya Kisangani kubwire ko indege ya FARDC yongeye kugerageza guhaguruka, ariko bisa naho iki kibuga cyamaze gushimutwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yayise ishya ako kanya yo mu bwoko bwa CH4 ituruka mu gihugu cy'Ubushinwa .0. Imiripuko iracyakomeje, ariko kandi ntabwo nabura kukubwira neza ko Gakenge ndetse ahangaha hafi na Minembwe hakomeje naho kumenekera amaraso nk'uko bitangazwa. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko kandi ndaguzengurutsa ndakugeza no mu Burundi, aho ndi bukubwire uko imirwano iri kugenda kugeza ubu ngubu, aho abarundi nabo bavuga neza ko batangiye kwinjira mu ntambara yeruye na Red Tabari guturuka mu ishyamba rya Kibiri bagabaho ibitero rutura, mu gihe bavuga neza ko nayo yongeye kugira imbaraga zidasanzwe. Nta gutinda, Rwindi muri teritwari ya Mwengo amakuru aratubwira neza ko imirwano yahabereye yaje guhitana benshi cyane mu barwanyi b'igisirikare cya Kongo, by'umwihariko abiganjemo Wazarendo ndetse n'ingabo za FARDC, dore ko abarundi basaga n'abafashe akaruhuko bagatererana izi ngabo maze zikishora ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravugwa neza ko nk'uko abaturage babibonaga, bavuze ko ibi bombe biremereye cyane byongeye kwifashishwa. Urwego rudasanzwe rw'imirwanire rwa 23 rwongeye kugaragara, aho iri gukoresha ikirere bwa mbere mu mateka, dore ko yakundaga gukoresha ubutaka ikaza kuba yakoresha nka kajugujugu imwe nayo itaremereye cyane. Kuri ubu ngubu 23 nyuma yo kwigamba igitero gikomeye cyane cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, bikaba bishobora no kuza gutuma imiryango ikomeye cyane ibafatira imyanzuro. Nyamara amakuru avuga neza ko nta musivile yigeze ugwa muri iki gitero cyabaye kuri kibuga cy'indege cya Kisangani, dore ko iki kibuga cyahinduwe nk'icya gisirikare.
ari naho haturuka ibitero bikomeye cyane byibasira ibice bitandukanye mu 23 ibarizwamo mu gihe bimwe biba bitaturutse ku butaka bw'u Burundi. Amakuru aremeza ko mu 23 ahangaha yongeye kwakubitanira ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za Kongo nk'uko bitangazwa ahangaha Rwindi nyine muri teritwari ya Mwengo, hakaba habereye imirwano karabutaka yaje gutuma ingabo za Kongo zihagwa ari nyinshi cyane. Abawazarendo babohewe amaboko inyuma, ndetse ndakubwira neza ko ahangaha ari naho benshi baboneye imirambo y'ingabo za Kongo nk'uko amakuru akomeza kubivuga. Ngiye kukubwira nakubwira byinshi cyane, ariko ntabwo nakomeza inkuru nimwe nakubwira neza ko Kafunda mu 23 yasubiye inyuma gatoya igatega ambushi ikomeye cyane abasoda b'u Burundi. Imiborogo yongeye kumvikana, ndetse hagaragaye mu 23 yaboshye abawazarendo nk'impene neza yabazirikiye amaboko inyuma ibajyanye mu birindiro, mu gihe abagombaga kuba harampforo bari bamaze kugira ubwoba birukanse bakwiriye imishwaro. Benshi bati uru rugamba noneho rugeze ni ahandi umwana arira nyina ntiyumve. Abasirikare baba 23 bongeye kwifashisha ikirere mu by'ukuri nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza, mu gihe igitero icyo aricyo cyose cy'ingabo za Kongo zikomeza kugenda zigaba ku gisirikare cya 23 bakomeje kugenda bahagarikwa, ndetse bakaza kuhahurira n'uruva gusenya nk'uko inkuru zigenda zibigaragaza. Aha Rwindi imiborogo yavuze hagaragaye imirambo myinshi cyane, abamama 23 bongeye gukubita batabariye basa n'abafite imbaraga zidasanzwe. Niki kiri kumotiva intare za Sarambwe kuri uru rwego? Nanone Minembwe isa naho yongeye kwibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Drone z'igisirikare cya Kongo zongeye kumishagiza ibisasu biremereye cyane mu kirere cya Minembwe neza aherereye abakongomani b'abanyamurenge. Ibi byaje gutuma 23 itabara. Iyi drone yari hagurukiye Kisangani iza ikurikiwe n'indi. Ahangaha niho bivugwa neza ko abanyamurenge bari bagiye kurimbukira, ariko mu 23 iza gutabara, ndetse itanga agahenge ho bivugwa neza ko Twirwaneho yasaga niyamanitse amaboko kuko nayo yagombaga kurimburwa muri iki gitero. Kubona aba babyeyi ndetse abakecuru bakuru bari kurira, ndetse nyuma yuko bari bamaze kuraswaho ku buryo bukomeye cyane, nubwo mu 23 yatabaye, ariko bisa naho umutima wari wabavuyemo kuko bamwe muri bo baje no kuba barengwaho itaka nk'uko amakuru abivuga. Gusa ntabwo hapfuye benshi gusa, zimwe mu nyubako zabo zasenyutse, ibintu byabaje benshi cyane babonye amashusho, nanjye ndimo nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Bari kuri ubu butaka bakomeje kugenda baduha amakuru, ndetse n'andakava zacu bakomeje kutubwira neza ko Minembwe bisa nkaho yasinyiwe kurimburwa n'iki gisirikare cya Kongo, nyamara mu 23 iri kugerageza kuba nk'umucunguzi kugira ngo irebe ko abanyamurenge bakongera kugira ubuzima nk'uko bigaragara. Ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bikubita bitababarira mu birindiro bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana amakuru angeraho aremeza neza ko Bangaboka ahangaha na za Kisangani hose, ikibuga cy'indege cya Kisangani mu nkengero zaho hongeye kurokurwa amakompura aremereye cyane y'igisirikare cya M23, ndetse nta mbabazi na nkeya. M23 iri gutanga isomo rikomeye cyane ry'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Imiborogo yo yongeye kuba myinshi cyane, ariko kandi umuvuduko iza Sarambwe ziri gukoreraho bisa naho iki gihaha izi ngabo za leta ya Kongo zitakibona, kuko amakuru aragaragaza neza ko bakomeje kugenda bakubitirwa ahareba inzega. Abaturage benshi cyane bakomeje kwirukanka amasigamana bitewe n'amakompure yanyuragaho, ndetse Nyamugigima ikaza kumvikana ikimeze nka Nyamugigima mu mazu yabo bitewe n'imbunda ziremereye cyane. Abaturage bavuga neza ko iki gikompura inzu cyashuraga gukubitaho yashuraga guhita igwira abayirimo, ni nacyo cyatumye abaturage benshi cyane baherereye muri bice bya za Kisangani barara hanze kugira ngo barebe ko baza kuramira ubuzima bwabo. Inkuru zikomeje kugenda zigaragaza neza ko uko ibintu bihari kugeza ubu bishobora kuza kutorohera igisirikare cya Kongo, kuko M23 iri kubatibikana ibice bitandukanye birukankana amasigamana, ndetse igakomeza kugenda ikoresha na tekinike zitandukanye, mu gihe abacancuro baje gutanga ubufasha ndetse no gutanga ramforo mu bijyanye n'ikirere bo bakomeje kugenda basa naho akazi kabo kajemo inshishi. Isosi yabo isa naho yamaze kwangirika neza, kuko M23 yaragiye yifatira ikirere iragikontorora 2x2 5x5, ndetse itangiye no gukoresha drone zikomeye cyane nayo kugira ngo ibashe kubungabunga ikirere. Inkuru ziravuga neza ko kurasa kure kwa M23 ikoresheje imbunda zo mu bwoko bwa 255 aricyo cyatumye ingabo za leta ya Kongo zigira ubwoba bwo gukomeza kuba zasa
gusapurayinga indege muri iki kirere nk'uko bitangazwa. Benshi cyane barasobanura neza ko yari intsinzi ikomeye cyane kuri M23 kubasha kugabanya umurindi w'ingabo za Kongo zinyura mu kirere, kuko ni kimwe mu byakoraga intare za Sarambwe ndetse zikaza kuhatakariza abasirikare benshi cyane. Igisoda cy'u Burundi cyo ubu tuvugana gisa naho kitakibarizwa ku mirongo y'imbere bitewe n'uko bamaze gucikamo igikuba. Bamwe mu bakuru muri iki gisirikare bamaze kugandagurwa ahangaha Uvira. Ibintu birakomeye cyane mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu.